Yeah, music please. Wala din yung song, sabay niyo po. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way to stay. Matamis akong nakikita sa harapan. Si Ate O yung style niya. Abot hanggang Peña. Pero darling, I'm going home to stay. I'm stuck on you again. I'm feeling down deep in my soul, and I just can't move. Guess I'm on my way. Woo! Angeli, thank you for joining me here. At least hindi na ako nilalamig kayo, di ba? Ano ba? Oh, dream come true daw. Grabe, baby pa ako noon, 2019. Oh. Same kasi kami ng school. Parang ganun ba? Ano po? Same major pala kami doon, way back in 2019. Nag-shift kasi ako from education to nursing. Since first year na din ako. Thank you po, thank you so much. Ayan, nakita kita dun sa ano. Atin na kita dun sa ating handungan. Ano po yun? Ano nga yung susunod kong kakanta eh? Okay, thank you Miss Angeline. For my next